I dobrodošli na Kako zaraditi Bitcoin YouTube kanal. Pozdrav svima koji nas pratite. Danas u ovom video klipu predstavit ću vam jedan veoma zanimljiv sajt. U pitanju je dbank.com website. Preko ovog sajta možete vidjeti detaljnu statistiku svih kripto voleta. Jednostavno unesete kripto adresu i možete vidjeti šta su drugi ljudi radili, gdje su lagali, koliko imaju na voletu, šta su kupovali, šta su prebacivali, da li imaju NFT-eve, koliko vrijedi sve to. Detaljna statistika stanja na voletu. Sajt je zamišljen kao otprilike društvena platforma za kripto i svako ko ubaci svoju adresu ili poveže MetaMask može da verifikuje nalog i da dobije pratioce, nešto slično kao na ostalim društvenim mrežama. Kada kliknemo ovdje na Web3 Social Ranking možemo vidjeti top 10.000 usera, 10.000 korisnika koji su najbolje rangirani ovdje na ovoj platformi. Znači ovo su neki voleti koji ljudi prate, imaju dobar rating score, ljudi su lajkovali i dosta su popularni. Ne mora da budu sa mnogo para, ali su dosta popularni. Evo, otvorit ćemo par komada. Primjer radi broj 5. Kliknemo ovdje na broj 5. I evo kada otvorimo ovaj nalog vidimo da je lik dao ime Vitalik. Znači ne znamo da li je ovo Vitalik, ali vjerovatno nije. To je ta adresa. Ovo ime i ovaj simbol i sličicu možete prilagoditi kada povežete vaš MetaMask i verifikujete nalog. On je također povezao ovdje i Twitter i GitHub. Dodao mail. Vidimo da je od 2020. aktivan. Uglavnom ovdje vidimo da ima oko $1.600.000 na nalogu kada bi se prevelo u trenutnoj vrijednosti. Ovo je nešto što on trenutno ima na nalogu i vidimo da je do volet ima oko 2600, a da je najviše uložio na Ethereum mreži. 81% svog portfolija ide na Ethereum mreži, sve ostalo ide na druge mreže, na Polygon 8% i ovdje imamo 11% na Arbitrum. To je ovo što vidimo da stoji na adresi. Šta ovaj wallet konkretno radi? Pošto je dosta na Ethereum mreži, vjerovatno lik najviše voli Ethereum i to se dosta koristi od njega. Convex je aplikacija koju je on uložio. Vidimo da je uloženo ovdje u stake-u Ethereum i Ethereum RETH i VSETH. I onda on dobija reward, znači uložio u liquidity pool i dobija reward. Ovo mu je reward trenutno koji nije pokupio. A možemo otići jednostavno na taj sajt i vidjeti šta je on uložio konkretno. Ja ću se ovdje konektovati na MetaMask da vidim. Da vidim to on je uložio preko Ethereum mreže. Da, mi smo na Ethereum mreže, odlično. I idemo ovdje na stake. I vidimo. Evo ga. Evo, on je ovdje uložio taj Rocket Pool. I ima 1,84% zaradu. 1,84% zaradu, vidite. Ali šta se dobija? Vjerovatno se dobija, CRV se dobija. Da vidimo ovdje šta piše. Dobija se CRV i CVX. On je uložio ovdje 941 300. On je uložio ovdje 941 341. Podijeljeno se 100 puta 1,7 se dobio procenat, podijeljeno se 365. Znači on po danu dobija $43. Oko $43. A sad 964 plus 41 podijeljeno sa 43. Znači ovdje njemu stoji već mjesec dana. I znači za mjesec dana on je ovoliko skupio i još nije preuzeo nagrade. To je taj Convex. Dalje imamo Locket Take, ovdje je zaključao CVX. CVX je zaključao i ovdje dobija $257 je dobio, zato što je zaključao 10.000 ovih CVX-a. Vjerovatno taj CVX koji je dobio je uložio ovdje. Pretpostavljam da je i ovaj CRV pretvorio CVX i da je sve to zajedno uložio ovdje. I ovdje dobija. I ovdje ne znamo koliki je procenat, ali sad će da vidimo.
Kad idem ovdje u lock cvx, kaže zaključno 16 nedelje i 3 dana, a dobija se 3,2%. To je po meni opet malo, ali dobro. On je ovdje dobio $251 i 7. mjeseca može da povuče sve to. Znači on je uložio 106.14 podijeljeno sa 100 puta, koliko smo rekli? 3,2. Znači $8 po danu, on dobio $8 po danu realno. Puta 30 dana, za mjesec dana će imati 264, znači ovo stoji oko mjesec dana. Pa dobro, to je to. Što znači da je on ovdje uložio Ethereum, može da izvadi Ethereum, dobit će nagradu CVX-u koju je uložio i opet će dobiti nagradu u CRV. I to je to. On ovo radi na sigurno pošto je ovaj sajt je postavljen dosta pouzdan, nisam ga koristio. Možemo vidjeti ovdje kad kliknemo na taj sajt, ovdje na project, i vidimo da je ovaj sajt koliko je pouzdan. To možemo vidjeti tako što odemo ovdje na project, kliknemo na Ethereum i onda idemo na all i vidimo da je ovaj Convex kao yield agregator na listi pouzdani, na top listi 1, 2, 3, 4, 5, na 5. mjesto, tako da je dosta pouzdan. 7 bilion ljudi su uložili u taj sajt. Znači ovaj lik igra na sigurno. Pored ovog Convexa imamo Inverse, ovo nisam sigurno šta je, ali vidim da je lending platforma u pitanju. Ovdje je ubačeno, Supply ubacuje svoj kripto, Bitcoin $250.000, $21.000, $22.000, INV, Ethereum nešto sitno, ovo je ništa. I onda je pozajmio 251.000 u Bitcoinu. I to je to. Ne znam koja je poenta da ubaciš Bitcoin i da pozajmiš Bitcoin, ali dobro. On vjerovatno vidi neku logiku u tome. I to je vjerovatno iskoristio negdje na nekoj drugoj mreži. Ili je kupio možda Ethereum poslije toga, ne znamo. Stvari znamo, možemo vidjeti u transakciji, ali dobro, to nije toliko bitno. Dalje imamo Lido koji je uložio u staking. Imamo Rari Capital, ovo je isto neki staking kako mi se čini. To je što se tiče Ethereum mreže. Na Polygonu interesujemo, na Polygonu šta je radio, na Polygonu imao u walletu Matic i preko Bifi je ubacio yield pool, Matic i UST i dobije ovdje Bifi njihove tokene. Ovdje ubacio 100.300 i Matic je dobio 22.922. Također interesantna sekcija je NFT, gdje možemo vidjeti koje NFT ima u walletu. Od ovih top NFT-a koji su najpopularniji možemo vidjeti da ima ovaj koji vredi 67 Ethereuma. Onda možemo vidjeti ovdje neke Chubby Cats. Ima kolekciju tih mačaka, ima malo više ovdje. One nemaju cijenu, ove nemaju cijenu, ali ove vrede oko pola Ethereuma. Ovo je par komada gore. Pa vidimo još dosta tih NFT-a, ovaj vredi $714, 0.94 Ethereuma. I boga mi velika kolekcija. Očigledno je ovaj wallet, ovaj lik ljubitelj tih NFT-eva. I vidite kolika je lista ovdje. Znači ne možete da vjerujete koliko su ljudi spremni da daju za ovako nešto. Za ovakvu sličicu $389 je neko dao. Ali dobro, sve je pitanje koliko ovo može da proda realno. Da li stvarno može da se proda za te pare ili ne. Uglavnom, ovdje možete vidjeti detaljnu statistiku i baš je pregledno i lijepo je izlistano što se tiče cijene NFT-eva.
također ovdje kada kliknemo, otvorit će nam direktno stranicu na OpenSea da možemo vidjeti ponude da neko je nudio pre 16 dana. Da, i očigledno da ima ponuda za ovaj NFT. I ovo je history što sam vam pričao o transakcijama, ovo je šta je ulagao i gdje je ulagao. Znači pre 11 sati je nešto uradio, znači uložio je ovdje na Kamoto Dream, ovo je možda neki NFT. Da, bukvalno NFT. Evo, to je taj history i bukvalno možemo vidjeti sve transakcije što je radio taj wallet adres. Ukoliko vas interesuje neki drugi wallet, ovdje jednostavno možda pistujete da zalepite adresu i on će vam izlistati isto kao ovdje što sam vam pokazao. Dobit ćete detaljnu statistiku. Znači možete analizirati bilo koji od ovih walleta, bilo koju adresu. Ako ste novi u kriptu i ne znate koji su sajtovi pouzdani, gdje bi mogli da investirate, imate ovu sekciju što sam malo pre otvorio, Cross Projects. Kad kucate ovdje dbank.com cross project, ovdje možete vidjeti i filtrirati da vidite kako se kreće rating po blockchainovima, po mrežama i po vrsti sajtova. Možete vidjeti koji su to sajtovi sa najviše uloženih sredstava, sa najviše broja investitora. Također možete vidjeti i datum kada su napravljeni, koliko su stari i koliko su pouzdani. Primjer radi, ako vas interesuje, vi imate nešto na Polygonu ili želite da se igrate malo sa Polygon mrežom, da ulažete u neki pool, da zaradite neki reward, neku nagradu od stakinga, kliknite jednostavno ovdje na Polygon, odaberete mrežu Polygon i ovdje možete vidjeti kada klikate na all types, ovo su neki sajtovi koji ljudi najviše koriste. Kao što vidite, Aave je najpopularniji ovdje sajt na Polygon mreži zato što ljudi uglavnom, pošto je sad sve u padu, ulažu, ubacuju svoj kripto kao kolateral i uzimaju neke druge coine sa kojima trguju, možda ubacuju recimo BTC i uzimaju stable coine, pa onda ulažu u QuickSwap ili u neki drugi pool ili DEX ili ovaj AMM, yield staking običan, farming, bilo koji od tih projekata. Recimo ovaj QuickSwap, njemu možete isto ulagati u pool i on je dosta popularan. Evo i Sandbox je ovdje, ne piše šta je, ali Sandbox je ona igra o kojima smo isto pričali i snimali. To možete pogledati video koliko vas interesuje. Ovdje možete filtrirati, ako hoćete samo DEX, primjer radi, prebacili se preko Binance na MetaMask na Polygon i sada treba da kupite Matic. To možete raditi preko DEX-a, decentralizovana menjačnica. Najpoznatiji je QuickSwap, imate ovaj MeshSwap, imate SushiSwap, ovo su poznati. Ovo što sam pričao o farmovanju, imate ovaj yield agregator Bifi, ovdje dolažete stake preko Bifija i dobijate recimo, ubacite USDT Matic i dobijate zaradu u Bifi tokenima. I tako, znači ovdje filtrirate šta vam god treba, možete na Binance Smart Chainu, mislim da ljudi dosta koriste ovaj Binance Smart Chain i vidite najpopularniji je ovdje PancakeSwap. Pa onda imamo BSwap, ovdje je na listi top sajtova, znači te četvrti na listi je BSwap, on je relativno novi od prošle godine i dosta se dobro probio. Ja sam snimao i video o njemu, možete pogledati video o BSwapu gdje je objašnjeno o čemu se radi, kako funkcioniše. Vrlo interesantna priča. Ovdje također možete uložiti u farming, daje dobar procenat za farmovanje. I to je bilo to u ovom videoklipu. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ukoliko ste nešto naučili, ukoliko vam je bilo interesantno, stisnite like, podržite kanal. Mi se vidimo u nekim novim tutorialima, ovaj link ću vam ostaviti u opisu videoklipa. Probajte, napišite vaše mišljenje u komentarima
analizirajte druge, volite, vidite šta druge ljudi rade, iskoristite to i naravno zaradite. Pozdrav i uživajte!